Where the love at? Where the love at? Where the love at? Imaynaya wawqi panikuna sumaqtuta qankunapaqachu allinllachu kachkankichik imaynaya prima Dafne, prima Diana allinllachu wawqichakuna chayraq yaykumuqkunatapas rimakaykamallaykichik. Chaynaqa manapashchik riqsishkanchu chay papa kasqanta. Huk sutiwanpashchik riqsishkanku ak llaqtapiqa. Wayqikuna imaynallan chaynallan chay wayqiyki yapaqcha allinriki papaqa mikhunapaq hinamia chayta qatapa wiñallashanra chayqa chayraq charuruqa riki wiñaruq. Imay mananunaq likanchik attata ismagutas namunea manmanchik chaynakapin machkaman chapul mikul eri Imaynalla panay Ofelia. Qam kanki Ayacucho llaqtamanta. Maypin tiyanki panallay. Imaynalla kashanki hamusqa kay huñukuyman kanki. Imaynalla wawqi Richard nillachu. allí kallamakaya ya ama imaynan kayanki ichapis muspapakuyanki imanuypata ismaguyta mana munankichu
Allillam wawqicha Richard allila kachkani. Maypim tarikunki wawqi. Huancahualasmaca, Huancayo Marca, Huancayo Chuma, ya traigo. Hola, ¿qué tal, hermano Richard? Bueno, debes estar en Huancayo, ¿no? Sí, pronto vuelvo para Huancayo. A ver si nos encontramos, pues, amigo Richard. Sunju Sua, Panay o Wauji. Yo tipo cuchu. Saplamocos. T-Series! Yeah! It's your big day! Incredible! Samudiga, ulay kamankna, alcasa ikima, ha? As no mas ligit kay man, tulkul kamonke. Yeah, you did it very nice, and all it took was a massive corporate entity with every song in Bollywood. Now you're at #1. Hope you did nothing wrong, like starting your business by selling pirated songs.